có số thác trong khởi nè cái mình xây tầm to đạp bơ xong to dân thằng trong cả làm máu mình phò tầm tranh mà hạt chấm phơi ô cho mà thà bộc mình nắng ôn đột nắng tập tiện đột bắt đây tông cả song ra con nắng đây ba nhóm bốc con làm tí nó thừa rê chạy reo ngon xí nâng hay mà chia luôn ở miền máy nhóm hay nhóm đi nhóm đu đi nâng hay nhóm hai nhóm chi màn tí nhóm tấm mốc nó hay nhóm khai cột mấy đây nhóm khai cột thông này khai cột vay nhóm nâng bốc trong này nắng là tụi vay mấy bốc màn tí như phong bốc màn tí nâng ai lớn ở đây mình rồi vay có khai cột vay nhóm khai cột miền thông đây ô miền thông này này vô rung toan tụi vay hả nhà ở đây không nhóm khai boy vay nhóm ở đây cho phải cả ngọn môi cột bốc hay rốt bốc boy rốt tiếp cái này nhóm có chấp nhóm chấp nhóm ăn rốt đây nhóm thay chim ra sao nó ôn là ra dây ôn thấy nhưng nó bốc khí nhỉ bốc khí nhau toàn bắt đây nhỉ nhiều neo ai mà bà gọn mình ra dây bốc hay rốt nó mà bốc hay rốt nhông nhông lấy cá chết đây bốc trong cái nào mà con đi tầm tính năng này con tí cho Arsenal cái chợ bay đi hai chị ăn bốc cái nhóm mưa vẹt khơi này nó chọn bay biển cát và thả bay không giật bay mấy nè bay mấy nè và thả con lại xong và nó nhầm xong này và thả xong chọn đến chop rồi chop nâng ơi tại bà đấy thua có thầy nâng và mốc ok nâng ok cho ọt rồi cho ọt rồi đu lên nhóm mặt đu lên cá thả ọt nó cái chợ nâng nhom tao chập mà tao bàn đua lại đua là nhom ấy đi nè nhóm chọn đến tầm bay through không ba đây chọn gì chọn từ tầm bay đang tay bỏng và chọn con ạt trai chua nó chop nhóm hay chưa từ xu nè nè nơi một top chop qua đang ngày bốc khô đó hay na môi bọc ôn ai thầm thở với anh bên ấy thở hụt trao vậy thế thở nó đó thì ai nói gì mới cái ní à năng chưa ba có của má thằng cái nhiều miếng khổ thế nè nâng nhưng thằng trong con tình yêu kia nhóm đọc cô con nhóm đây là cái chúa cô có thử bông phá sáp đọc rong lần bình bà tay nhóm mà miếng tầng hai tay luôn nhóm miếng tầng à còn tay khơi khát là có con bảy trong ở bông ở con bay tia quát thôi thôi lại ná cứ có tia tạm đằng tẩy tay nhóm ở đây đang bay xong rồi tao đi nhóm nó bọc hình tại bốc mấy bay cái chọn con bay con bắt con tới đi chừng nào bọc mà tầm hăng ô mà tầm hăng mà tầm hăng hai các bạn thịt tê tê chỉ mà phết tao xong trim mà đẹp quá không ai bóng mà xong số tầm bấy bóng mà nàyនិយាយហើយសម្រាប់ហើយតែងបាទអនុញ្ញាតគោរពវិសុបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរកការផ្សាយប្រងភាព TP News ទីរួមនឹងគណៈវេលាម៉ោង2និង10នាទីឆ្លងចូលថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះដែលខ្ញុំបាទ Mr. ដូចកំពុងមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននិងសង្កាត់តាកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរីករាយបំផុតតែម្ដងតែមុននេះបន្តិចយើងទទួលបានករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទតូចតាចទេបងប្អូនបាទគឺដោយយុវជន2នាក់ជិះម៉ូតូដប់គ្នាបាទមកពីខាងមុខពលានបត់ចូលផ្លូវតាំងអាសាំងក៏ឲ្យកង់3មកពីខាងផ្លូវតាំងអាសាំងក៏បានបុកគ្នាពីមុខបាទពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យការខូចខាតបែកកញ្ចក់នឹងវាកាត់ដបូខាងមុខបាទហើយក៏មិនដោះស្រាយគ្នាដែរក៏អូនម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងក៏បានជិះចេញពីកន្លែងតែហេតុដែរបន្ទាប់មកបានមកវិញអត់ដោះស្រាយគ្នាបានឆ្លុះបកាយគ្នាពេញនឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុបានក៏មានការប្រឆាំងខ្លាំងតែម្ដងតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមុខពលាននេះបងប្អូនបាទឥឡូវបើយើងចង់ដឹងព្រមមិនច្បាស់យ៉ាងណាយើងធ្វើការសាកសួរនិងប្រតិភិបជុំវិញទីតាំងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទcon dây mót cho ba không ổn chim mau bên nam nhầm chim mau bị mốc liền mà mau bị mốc liền bọt châu ta lơ tăng sang cái đó thì tăng lại hát mệt đấy hàng hiệp nhom đi nhom chim mau ấy con khi bà xã con đây lại đi hay nhom chim máu đây con từ mốc máu nhom bốc con làm tí nó thừa rê chạy reo ngon xí nâng hay mà chia luôn ở miền máy nhom hay nhom đi nhom đu đi nâng hay nhom hai nhom chi màn tí nhom tấm mốc nó hay nhom khai cột mấy đây nhom khai cột thông này khai cột vay nhom bốc trong này nắng là tụi vay mấy bốc màn tí như phong bốc màn tí nâng ai lớn ở đây mình rồi vay có khai cột vay nhom khai cột miền thông đây ô miền thông này này vô rung toan tụi vay hả nhà ở đây không nhom khai boy vay nhom lấy cá chết đây bốc trong cái nào mà con đi tầm tính năng này con tí cho Arsenal cái chợ bay đi hai chị ăn bốc cái nhóm mưa vẹt khơi này nó chọn bay biển cát và thả bay không giật bay mấy nè bay mấy nè và thả con lại xong và nó nhầm xong này và thả xong chọn đến chop rồi chop nâng ơi tại bà đấy thua có thầy nâng và mốc ok nâng ok cho ọt rồi đu lên nhóm mặt đu lên cá thả ọt nó cái chợ nâng ở đây cho phải cả ngọn môi cột bốc hay rốt bốc tiếp cái này nhầm hay rốt nhầm chấp nhầm ăn rốt đây nhầm thay chim ra sao nó ôn là ra dây ôn thấy nhưng nó bốc khí nhỉ bốc khí nhau toàn bắt đây nè nhiều neo ai mà bà gọn mình ra dây bốc hay rốt nó mà bốc hay rốt nhom tao chập mà tao bàn đua lại đua là nhom ấy đi nè tao chập tua rồi bỏ dư việc bay ấy tao chập mày cả bắt sao bốc rốt tao bốc rốt được nụ bốc rốt bà ấy mấy bạn chập bàn đây căn đấy ở đây khó là bốc liếm nhom tờ lẹ phong bay nhom bà lót sáu
คนทางเรื่องวิปเลยทะเลได้เตาเนี่ยเตาcủa tôi con bay vào đua តោកទៅមកតោទៀត bà đua cái cắn rốt bát tâm chanh mộc máu này con xa giống là bị ngay rồi អត់ដល់សងសាទៀត bà nữa សងតាមមុខហ្នឹងទៀត រូបសក់វិញយ៉ាងបាត់ហើយ អូហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយលេងហ្នឹង ឡៃបុកឡៃហ្នឹងហ្មងហើយ លេងហ្នឹងទីចឹង បាទឥឡូវក៏ទៀមទីអីលើ ឲ្យសងចោលទៀតហ្នឹង ឲ្យសងកាត់ដប៊ូហើយសងកញ្ចក់ទៀត ហ្នឹង ទាំងដែលយើងអត់បានបុកឯង សំបីបងមិនគាត់និយាយមកគាត់ត្រូវគាត់ហើយហាក់កញ្ចក់ហ្នឹងបែកយូរហើយ អញ្ចឹងហ៎ កញ្ចក់នេះតំបែកធ្រូក្នុងបាត់ហើយចង់និយាយកញ្ចក់ទៅបែកហ្នឹងទេបងកញ្ចក់គាត់ស្អាតចេះខ្លួននៅជាប់ខ្ញុំហើយជឿទៅសួរអ្នកនៅបន្ទប់ជាប់គាត់ដឹងហើយបុកខោប្រោខ្ញុំមានហើយណាមួយបងប្អូនឯងធ្វើត្រូវវិញអត់មានអីត្រូវរត់ចោលទេត្រូវនៅដោះស្រាយនឹងជាមួយគ្នា ហ្នឹងហើយ ជឿអត់ បាទហើយយល់យ៉ាងណាដែរបងចំពោះហេតុការណ៍ហ្នឹង ខ្ញុំមិនដឹងថាយល់មិនដែរបងថាបងក៏ទៅហៅមកដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំនៅជាមួយគាត់រាល់ថ្ងៃនៅខ្ញុំហើយកញ្ចក់ទៅថ្មីចាស់នេះហ្នឹងហើយជាប់ ចាអូនវាជាថាបានបុកកន្លែងនេះទេវាសងតែបាទអូនសងតែបើថាកញ្ចក់នេះអត់ទេ បងឲ្យមើលតែកញ្ចក់នេះដាននេះដានបុកថ្មីចាស់នេះកញ្ចក់ថ្មីចាស់ហ្នឹងហើយបងឲ្យអាចជួបភ្ញៀវគាត់ក៏បាននៅភ្ញៀវគាត់ភ្ញៀវដែរតែបុកធីងគាត់ បាទអរគុណបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះបាទករណីតិចតួចទេបងប្អូនបាទតិចតួចទេ ក៏ប្រមាថថាខ្ញុំជាភ្ញៀវមានគ្រោះថ្នាក់ nâng ខ្ញុំត្រូវចាំកូនធានាពេលខ្ញុំដល់កូនខ្ញុំដូចតែតែជួបក៏ត្រូវបងផាសាប់រាប់រងនឹងវិញតែខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេខ្លួនខ្ញុំមានទាំងអស់ប៉ុន្តែខិតខាត់ដល់គាត់អាកង់3ចង់ឲ្យបងអាកង់3ទាគាត់ខិតខាត់កន្លែងណាគឺអាគាត់ទាតាមហ្នឹងទៅតែខ្ញុំអត់ទេ ចឹងបាយសុំទៅទៀតទេ ខ្ញុំបុកខេង តែបុកមិនបែកកញ្ចក់កង់3គាត់បាត់គាត់ទៅឬយ៉ាងណា បុកមកតំហឹង អូមកតំហឹង មកតំហឹងហើយក៏បាក់តិចតិចទេ គាត់ខ្ញុំឃើញឥឡូវកង់3បើកពីណាហើយម៉ូតូបើកពីណា ពីវាត្រង់មករហូត អូកង3បងខាងតាំងកសាំងវិញ តាំងកសាំងមកត្រង់ម្ដងនេះក៏ផ្អងក៏ដឹងមានភ្លើងស្តុបក៏ផ្អងតែម៉ូតូហ្នឹងម្ដងមកតំហឹងបុកហ្មង បត់យកបុកតែហ្មង បត់មកពីណាវិញ ពីនោះជីខាងនោះវិញ អូពីនោះមកបត់មកបុកកង់3កំពុងតែឈប់ស្ទប់ហ្នឹង ចាមកតំហឹងហើយបាយខេងក៏ដាច់ឆ្កោតបាយទៅនោះវិញអត់ ហ្នឹងមកតំហឹងអាហ្នឹងអត់កន្លប់ បុកវល់អញ្ចឹង បើមកញ៉ាហ្មងបងស្អែកមកតំហឹងហ្នឹងខ្ញុំបាក់ក្បាលខ្ញុំទៅលើអានោះតែខ្ញុំគាត់ថាបោកក្បាលលើនោះតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់អីទេសង្ខំគាត់ បញ្ហាសូមមកទៀត គាត់ផាសាគាត់ខូចទី1អ្នករត់ផាសាមិនដើមមានទេបងអញ្ចឹងការបងលួស គាត់មានគ្រួសារគាត់ទទួលខុសត្រូវច្រើន ខ្ញុំទូគាត់ត្រូវលើគាត់ គាត់ក្មេងស្ទាវគាត់ដើរលេងបានគាត់ផឹកស៊ីគាត់អត់គ្រប់ច្បាប់ទេព្រោះតែមានបញ្ហាគាត់តម្លាក់ម៉ូតូទៅសុំទោសគេទៅមានអាខឹងគាត់បាក់រត់ហើយដល់ពេលគេចាប់តាមហ្នឹងទៅនេះអានេះលើម៉ូតូហើយស្ពះគេលើម៉ូតូហើយជិះរត់ទៀតគាត់សួរថាចង់ក្រោយណាគេមនុស្សស្រីសុំទោសដល់ពេលសុំទោសយើងនឹងចង់កន្លះម៉ោងមនុស្សព្រោះតំចេញមកហាត់ខ្ញុំភ័យ អូចាំមកថាបុកមិញហ្នឹងអាអូនអ្នកដប់ហ្នឹងទៅទៀតរត់បាត់ហើយទុកតែសងសាគាត់ហ្នឹងទេបាទ ហើយសាបងក៏ទៀងកតុយម៉ូតូបើអត់ទៀងកតុយម៉ូតូសង្សារហ្នឹងក៏ជិះទៅជាមួយសង្សារគាត់ដែរ បាទអូបុកឲ្យដៃទៅម៉ូតូ ឡើងម៉ូតូទៀត បាទ បុកឲ្យដួល ហើយតែបើគាត់ដាច់ក្បាលណាគេយកទៅគាត់ទៅពេទ្យឥឡូវសិតតិច បើខ្ញុំទូល គាត់សួរអ្នករត់ប្រសាទបានអ្នករត់ប្រសាទបើមានបញ្ហាគ្រួសារគាត់បើមានលុយអត់ដែរបើអត់លុយណាប៉ុនប្តីអ្នករត់ប្រសាទមួយក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រហែល 5-60000វាច្រើនហើយចុះបើគាត់បងលួសទៀតគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាគាត់ថាអើគាត់ចូលចាំមួយគ្នាទៅតែ បាទប្រិមត្តជននេះកង់3ដែលបានប៉ះគ្នាជាមួយម៉ូតូអាសងនេះគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1AU 5516 បាទដែលបើកបរដោយបងប្រុសម្នាក់បានដឹកភ្ញៀវ booking បាទម្ដងទីតាំងកន្លែងកាត់ខែហ្នឹងក៏បានគាត់បត់មកគាត់មកពីខាងផ្លូវតាំងអាសាំងហ្នឹងយកបាទបានមកផ្លូវតាំងអាសាំងហើយម៉ូតូអាសងគាត់មកពីខាងមុខពលានណាគឺខាងកើតបាទម្ដងទីតាំងកន្លែងកាត់ខែគាត់បាន book គ្នាពេញទំហឹងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបាទកន្លែងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យផាសវិលមកជុំហើយហេតុការណ៍នេះគឺគ្មានអ្នករងរបួសទេបងប្អូនបាទរបួសស្រាលទេគឺត្រូវម៉ូតូនឹងផាសតែម្ដងតែដោះស្រាយគ្នាមិនចេញក៏បានឆ្លុះបកាយគ្នាពេញហ្នឹងតែម្ដងបាទបងប្រុសថាបានបុកកាត់តបូទេគាត់ព្រមសងបាទតែគាត់ថាបានខាងកង់3ហ្នឹងគាត់ថាបែកកញ្ចក់គាត់ទៀតតែត្រង់កាត់តបូសងទាំងកញ្ចក់បាទហើយបងប្រុសហ្នឹងក៏ថាបើកាត់តបូគាត់សងបាទកញ្ចក់គាត់អត់សងទេគាត់ថាគាត់បានបុកបែកទេបាទនេះជាមួយប្រភេទបន្តអាសង trim បាទនេះពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទអាសង018បងប្អូនបាទនេះដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពាក់ស្លាកលេខកំពង់ធំ 1K81 និង57បាទនេះបើកបរឲ្យបងប្អូនប្រុសជាគូសង្សារគ្នាបាទមកគូជីបាទមកពីខាងមុខពលានមកឆ្ពោះទៅផ្ទះបងប្អូនបាទហើយម្ដងទីតាំងកន្លែងកាត់ហានបុកជាមួយនឹងកង់3បណ្ដាលឲ្យឆ្លុះបកាយគ្នាពេញផ្លូវតែម្ដងបាទឥឡូវនេះដំណោះស្រាយយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងឡើយទេបាទខ្សែឆ្លុះបកាយគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទខាងកង់3ក៏ទៀមទាឲ្យសងកាត់តប៊ូនិងកញ្ចក់របស់គាត់បាទហើយខាងបងប្រុសគាត់ទៀមទាគាត់ចង់សងតែ
កាត់ដបូទេក៏ថាកញ្ចក់ហ្នឹងក៏បានបុកបាយដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះវាថាដោះស្រាយគ្នាមិនចេញទេមានតែតាក់ទងទៅខាងសមាជិកបាទឥឡូវនេះយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបើកបរតាមដងផ្លូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសជិះម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវបើកបររថយន្តពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បានត្រឹមត្រូវជាពិសេសកុំភាសាគ្រឿងសង្វឹងនៅពេលបើកបរនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទមីស្ទ័រដូចរួមអង្គភាពទីពញូក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា សញ្ញាមិនដែរ ហើយ ហើយហើយ និយាយហើយសម្រាប់ហើយតែង